abishiriza batambuza omusharaba okuruga kiliziya ya Kitabi okuza Bunyarigi Kashenyi batyo bagaruka Kitabi. Orugendo rwabone ruingana kilomita 9 aho Father Katsima yabasima ahabwo kwehaye nko ku Yesu yayehireyo korena kuzitu yatwara ubuzune bwitu kandi mihiziye niyo etikiza enkuyanje y'abantu hayegito na MP w'abakazi abo Bushenyi Katsima Anet Mugisha obagamba abonje kutambuza omusharaba n'ekintu kikuru mu dini. Omwana yanga kwizira omuseeki yabonabona yalala kwe yasiiba kwe bamutumite emisumaali eshagama yashesheka konka yaremerako. Mukama witu Yesu akokorera omusharaba kandi yaroha nitwe twayokorera emisharaba yitu omuryo rugendo ubundi twaruhire kandi wafuna wakha akagira siko twizi tukunywa uzimukahura waruhuka umusomu tumubinja binena ko abaruhire nitwe nabo kutuhumuriza. Bamwe mbikiriza basimaranga abo kubasiya kireki kandi bagamba habwenche bayegita hakutambuza omusharaba. Ngatusaba kwatanso tukegerana n'abategetsi birecho ntituyezura basemya kwigana twine edima twekoze omusharaba ogupaka Kalvariyo abo kuba obanaranga kwizira omusoma kabonabona kekoze omusharaba okutambuza omusharaba n'akamanyiso kabikiriza Kristo karukore ko byabonabonesebwa arikuza kubamba ha musharaba gorogusa.